ni ibyahishuwe yuko leta y'u Burundi yateye igihugu cy'u Rwanda kuri ubu ngubu, kandi yahaye imyitozo ikomeye ndetse ikanayobora urugamba rw'abahitanye abantu bagera kuri 14 n'ubundi, ndetse abandi benshi bagakomereka mu gitero gikomeye cyatewe n'ubundi u Rwanda. Ibi rero ni raporo ntoya ngira ngo tuze kuza kuba twagarukaho, ndetse tunagaragaze igihugu cy'u Burundi uburyo cyagiye giteramo u Rwanda, ndetse tunababwire amabanga n'ubundi y'imitwe yabo bakoranaga n'u Burundi. N'ubundi ni inzego cyangwa se ni imitwe irwanya u Rwanda, cyangwa se yiteguye kuza kuba yakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyi yafatanyije rero n'u Burundi. Kuri ubu ngubu raporo yamaze kuba yasohoka, turaza kuza kugaruka kuri byinshi cyane byagiye bivugwa, ndetse no ku gitero gikomeye cyahitanye aba basivile bagera ku 14 n'ubundi ni muri Musanze. Ni igihugu cy'u Burundi cyabigizemo uruhare, ndetse turaza no kugaruka ku magambo witwa Perezida Evariste Ndayishimiye wa leta y'u Burundi, cyangwa se perezida w'u Burundi, ubwo yabazwaga ku kibazo cya FDLR akaza kuba yasubiza ko umwanzi w'umwanzi wanjye aba ari inshuti yanjye. Ibyo rero bikaza kuba byakemeza yuko igihugu cy'u Burundi cyagiye gikorana cyane na bya hafi na leta y'u Burundi, ndetse ni byinshi byagiye bisohoka. Reka tuze kuba twagaruka kuri iyi raporo y'ukuntu byatangiye, ese byagenze bite kugira ngo igihugu cy'u Burundi kisange kirimo kiratera u Rwanda, ndetse cyanagerageje kuba cyakinjira kikarasa ngo gishaka gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bwatowe n'abaturage. N'abasivile bagera kuri 14 bishwe na leta y'u Burundi, ndetse ifatanyije na FDLR. Ariko kandi ndaza kubabwira imitwe y'abagiye bakorana n'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu biremezwa ko RNC yari iyobowe na Kayumba Nyamwasa yafatanyije n'igihugu cy'u Burundi, ndetse ubwo bahuraga bagatozwa mu buryo bukomeye cyane, bari gutozwa n'igihugu cy'u Burundi. Ndetse ntago ari uwo mutwe wa RNC gusa wari uyobowe na Kayumba Nyamwasa, ahubwo hari harimo niyitwa FDU yari iyobowe na Ingabire Victoire. N'ubundi iyi ngiyi FDU yari iyobowe na Ingabire Umuhoza Victoire, nayo yegeze kuba yafatanya n'u Burundi muri raporo yasohotse, ndetse niyari iyobowe na Paul Rusesabagina. Ubwo ngubwo ni RNC cyangwa se FRN, nayo yari iyobowe na Paul Rusesabagina. Iyi nayo yafatanyije n'igihugu cy'u Burundi muri raporo yasohotse, ndetse niyari Rudurunana yari iyobowe na Nshimiye Kasiye. Uyu nayo yafatanyije n'igihugu cy'u Burundi, ndetse na FDLR yari iyobowe icyo gihe na Byiringiro Victor. Ibi rero amakuru aremeza yuko igihugu cy'u Burundi cyatoje abasirikare mu kigo cya gisirikare cyari kiri mu gice cya Bijombo, n'ubundi ni muri groupement ya Balaside, ni muri teritwari ya Tanganyika, n'ubundi ni muri secteur ya Tanganyika muri teritwari ya Fizi. Amakuru aremeza yuko mu ijoro ryo ku itariki ya 22 Mutarama umwaka wa 2019 abasirikare barenga 1500 ba FDLR bavuye Masisi berekeje ahitwa Shanje, ni muri Lowa, hanga ni muri Lowa, n'ubundi muri Lowa Numba muri sheferi ya Bahavu. Bagiye guhura n'abasirikare cyangwa se n'abashaka kutoza bari mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abari muri groupe ya P5 yari iyobowe na Nyamwasa. Icyo gihe igihugu cy'u Burundi cyari kiyobowe na Petero Nkurunziza.
n'ubundi urumva ko byatangiye kera ubufatanye bwa FDLR ndetse cyangwa se n'imitwe yitwaje intwaro yo kuba yakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bwatowe n'abaturage, bafatanyije cyane n'igihugu cy'u Burundi kuba babigiramo uruhare. Amakuru avuga yuko mu Kwakira mu mwaka wa 2019 abantu cyangwa se abasirikare barenga 65 binjiye muri Musanze bahitana abasivile bagera kuri 14 ndetse banakomeretsamo abasivile benshi cyane, ndetse amazu yarari Musanze arangirika n'ibikorwa by'abaturage birangizwa n'igihugu cy'u Burundi n'ubundi muri iyi raporo. Mu Kuboza ku itariki 5 mu Kuboza mu mwaka wa 2019 abari muri cyangwa se igihugu cy'u Burundi gifatanyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baherekeje umuyobozi wa CNRD FRN retired generali bayobowe baherekeje uyu nguyu Lieutenant Generali Irategeka. Ubwo banamutwaye kuri moto bamujyanye ndetse banamurindiye umutekano mu buryo bwuzuye, berekeza cyangwa se baciye mu bigo bya Nyangezi, Goma ndetse na Kamanyora bajya kumuvuza bamurindiye umutekano ukomeye cyane. Ibi biremeza yuko n'ubundi Evariste cyangwa se igihugu cy'u Burundi cyakoranye cyane bya hafi n'imitwe yitwaje intwaro yiteguye kuba yakuraho igihugu cyangwa se yakuraho ubutegetsi bwatowe n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose iyo leta y'u Rwanda ivuze yuko u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikorana n'iyi mitwe yitwaje intwaro ishaka kuzakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse ifatanyije n'abasize bahekuye u Rwanda bagahabwa intebe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, FDLR mu mwaka w'1994 abangaba basize bahekuye igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose iyo igihugu cy'u Rwanda bivuze bareba hirya, nta kintu baba bitayeho, yaba ari amahanga yaba ari iki, bagaragaza yuko FDLR nta kibazo ifite. Nyamara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu, yahagaragaye abasirikare benshi ba FDLR ngo bari biteguye gufatanya n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi kuba bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda bakaza kuba bahungabanya umutekano w'abanyarwanda n'u Rwanda. Ndayishimiye mu kumubaza ku kibazo cya FDLR, yaciye umugani ukomeye cyane uvuga yuko ati burya umwanzi w'umwanzi wanjye aba ari inshuti yanjye. Ntaho yigeze akinga abamubazaga ku kibazo cya FDLR ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Yahise ababwira yuko umwanzi w'umwanzi we aba ari umwanzi, aba ari inshuti ye. Ubwo byumvikana nuko iyi mitwe yose yitwaje intwaro
ndetse igihugu cy'u Burundi cyagiye gishyigikira muri byinshi, kubera yuko twumvishe ko yakoranye na RNC iyobowe na Kayumba Nyamwasa, ndetse yakorana na FDU yari iyobowe na Victoire Umuhoza Ingabire no gukurikiranwa n'inzego z'u Rwanda, ndetse igakurikiranwa na CNDD FRN yari iyobowe na Paul Rusesabagina. Ndetse ibi byagaragaye muri iyi raporo yuko u Burundi bwatoje ababombe ndetse ngo biteguye kuza kuba batera u Rwanda. Ndetse yakoranye na Rudurunana iyobowe na Nshimiyimana Kasiye, ndetse icyo gihe yanakoranye cyangwa se yatoje n'abasirikare ba FDLR bari bayobowe na Byiringiro Victor. Ibi byabereye cyangwa se iyi raporo yasohotse bavuga yuko bemeza yuko ibi byabereye mu kigo cya gisirikare cyari kiri mu gice cya Bijombo muri groupement ya Balaside muri sekiteri ya Tanganyika muri teritwari ya Fizi. Mu ijoro ryo ku itariki ya 22 Mutarama mwaka wa 2019, ingabo za FDLR zirenga 1500 zavuye muri Masisi berekeza aho bita Rumbi Sheferiya Bahavu, bagiye guhura n'abari bari mu mutwe wa P5 yari iyobowe na Kayumba Nyamwasa, ndetse bagiye guhura n'abasirikare n'ingabo z'u Burundi kugira ngo batozwe kuzatera igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose Ndayishimiye kuri ubu yaje n'umundi agendera muri uwo muryo. Ibyo rero ni raporo yasohotse yavugaga yuko igihugu cy'u Burundi burya cyegeze kuza kuba cyatera u Rwanda, ndetse ni mu gihe amagambo imbwirwaruhame za Evariste Ndayishimiye wahoraga agigamba yuko azatera igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaza no kuba yashyigikira n'umutwe n'umundi w'abarwanya u Rwanda wa FDLR, aho bari no kurwanira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari kurwanya umutwe wa M23, ngo ariko ngo biteguye ko bazinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu igihugu cy'u Rwanda cyagumye gihakana cyane yuko kidakorana na M23 mu rwego rwa gisirikare, ariko akenshi abajya kuvuga cyangwa se imbwirwaruhame z'u Burundi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigaragaza yuko M23 ariyo igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda zagiye zigera. Ibyo rero turaza kugumya tukurikirana n'amakuru agenda yemeza iyi raporo, tuzajya tugenda tumenya n'ubundi cyangwa se n'ibindi byagiye bigira, ariko mwumvishe yuko igihugu cy'u Burundi n'ubundi cyagerageje kuba cyatera u Rwanda.